Чуваш патшалық халхи история архиве шене жулумен «Сохраним историю Чувашии вместе» пірле акции бужарчы. Онын целлеве республика күнчулинчи пілдерішлі болымсене упраган документсене асрахова расы. Халхи история архиве шене акции бужарныне білзенех управожа РСФСР халық артизы Нина Яковлева келзе жетірі. Чуваш театрынже утмыл міршул халық азавындараган сцена ыстын пулдарулық режидене везембе жиғынны шыржыр документ пухынзагайна. Везем Яковлевсен жем ежін гынамар халық шында пызык пілдерішлі. Нина Михайловна архива келенже упранна сагырвын вижі документ илзе келже. Хаморан пуштарза бидерзе келдім. Келден. Шанба пиде пызык ешті вашы ол телмелле упранат, нештады қайзак емес. Келден жуғалма бұлдарат, күндан жуғалма бұлдар емес. Шанба пиде шанчықлы вырын. Күнда ішлеген зәне пиде пызықтау. Пуласы рузым малиғы варашы. Ол телінзек аймалла. Архив ешченезем кашни документа сканер видергаларса электрон лого пидывашы. Шавнамай шим ежен уйрыма хаклы худсене каялла илзег аймада юрать. Шавахта кунда юлны материалзем яланах пір температурыра шанчыклы упранашы. Шак акцин тептерлеве Чуваш инре, Чуваш республикин тулажынже пурнаган шимезінже, шинзенже упранаган Чуваш республикин история жинчен қалазы бараган документсенбе сыну гечіксене упраза хаварасы. Шакыш валли архивын падим условия бур. Падим жинзене ихарвалат бур. Хыжзен келенже документсем сыну гечіксен бур. Чуваш республикин история жинчен қалазы бараган изем. Чуваш республикин жик пызы хула. Пачек ялзем история не учса бараган документсем пур булзасын. Чуваш республикин халки историн патшалық архивне келзе пама. Шакыже пула и бир сиринбе бірле Чуваш республикин историне бірле упраза хаварма пулдарат пур. Халхи история архивы игибинде жирымыш жылда бужарна халық астывымы шендереве упрар акцияде онышлы ертіні. Пәдембе тыван жыржывын аслывыр жибе жиғынны вишшыраллы документ пухна. Чувашен историне пірле упраза хаварар акцияде нумай жинжын кызыклы буласа жанашы ергелу жезем. Пухынны материал зене упраны зірбушне візімбе архивисем тірлі ішре анлы узугурма балырдашы. Чувашен гыларым Вале Алексей Енейкин, Вадим Владимиров.